Kak Majeparnya acara cek gelek Abdul Mawi din. Padahal Abdul Mawi cek bagus. Biasa, Rod. Orang yang kecak dia. Tak kira bisa ngetelak sisi bagus orang lain. Paling si padang karo sisi juga. Contoh nah, ingat Majapar ruang. Sepulang Abdul Mawi mantan maleng, pas yang tak kira bisa aube. Orang raja tu sekalipun, keng lakaran aube ongku, lebih bagus daripada orang sombong cara masa abun paling bener. Apa iya din? Maya Budin. Jarut, malam lah. Tan sepeda ada emak. Sering kau sabuk dina. Din, Budin. Udah apa, Rud? Tan sepeda hilang Din. Masa, Rud? Pulangin masuk ke dalam bik kaki, Rud. Enjak tak teman masuk Din. Lah kalian sabuk dina biko. Pulangin udah nginjem. Siapa sih nginjem Din? Cia pun tak ke. Masa Abdul Mawi salah aku Din. Rud, engkau tahu kakak situ temak bingung. Keng mun tadi bukti nah. Tina cek nak orang. Ya pola. Enjak Kak Majapar gelak ruah. Pulan maling setia nyari keluar dari okoman. Gus. Atau Majapar kakek. Mai sari boy. Sari ada emak Din. Taringan pun sampai bisa tabeng lolos. Mun sepeda motor. Kendol kontak ke. Makin suramadu depak. Ya tabeng, Rud. Siapa tahu ki di sekitar dina.